Episkop Mileševski gospodin Atanasije kaže da smo se zaputili ka Božiću, koji je praznik najveće bliskosti Boga i čoveka, kada je nebo zagrlilo zemlju i Bog počeo da stanuje sa ljudima rodivši se kao dete, da bi bio drug beskućnicima, samotnjacima, ali i u velikim zajednicama. Dolazi najveći gost, treba da ga dočekamo najsvečanije, tog najznačajnijeg gosta. Naši narodni običaji puni su simbolike koja izražava upravo tu bliskost, tu ljubav, tu toplinu. Najveći dokaz da je nebo zaista zagrejalo zemlju i da smo se mi prenuli, da postajemo i sami bolji i da stvaramo novi svet. I Bog donosi svoje darove. Bog je sobom preobrazio svet i dao je sebe za nas postradavši na krstu, ali je za nas i vaskrsnuo i poveo nas u život, rekao je vladika Atanasije. Pozivamo sve, i stare i mlade, da se zapute ka Božiću, da gledaju u tog božanskog čoveka, božanskog mladenca, da poprimamo od njega njegove osobine, njegove darove, njegovu ljubav, njegovu dobrotu. Da dočekamo Božić u radosti i kao što Bog grli nas, tako da grlimo jedni druge. Srećan put ka Božiću. Šestonedeljnim božićnim postom vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju se za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Post se ne odnosi samo na uzdržavanje od hrane životinjskog porekla, već podrazumeva i trud duše u molitvama i vrlinama i uzdržavanje od svakog zlog dela, reči i misli.